Sepatu 2 pasang. Tumben banget kita hari Minggu, guys. Cie. Bawa cewek, mantap. Gue suka nih, gue suka. Ya, saya bawa 1 botol. Muat gak? Cuma ini doang muatnya. Lucu banget. Sadam pakai wig pro gue. Baru di paint. Lucu sekali. My red and white. Belum di stiker tapi bagus banget. Gila, hari ini lagi rame banget. Parah. Ini ada 3 grup. Never Ending Hampers. Wow, ini dari sekolah relawan. Semoga kita bisa reuni lagi, tapi jangan di bencana alam ya. Semoga tidak ada bencana alam di depan. Wah, ini best sih. Jadi dikasih chia seeds dari Safira. Thanks Safira. Ada ini juga lagi buat minum chia seednya. Ini dari Kick Ave. Thank you. Oh, what is this? Gue selalu suka deh kalau mereka ngasih hampers lucu-lucu. Wheels, thank you, lucu banget. Jadi ini ada buat kalian bisa scan lagu barunya yang coklat. Terus aku dikasih juga ini semua coklat tuh Mara. Dan don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep up, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. You won't see the light until the dawn breaks.
hari ini lagi rame banget. Parah. Ini ada 3 grup. Scallops. Ya Allah. Oh, ada banyak. Oh, belum semua. Masih ada banyak. Masih segini. Ntar. Thank you. Yuk, kita makan Skylab. Butuh. Kurang Woi. dua ya. Cuma 3. Biasa 5 ya. Hey. Orang kapalnya 1. Namanya. Kayak orang di laut. Yang 3 nggak sadar sama hilang. Best emang. Hari ini jauh lebih panas daripada last week ya. I think we're more outdoor this week juga. Nyampe. It's literally like right here. Jatuh ya. Finally, swimming pool. Swimming pool. Kenapa? Hasil bekerja dengan Karino Filda. Mantap. Kamu Jadi memang, siapapun ya, silakan. kamu memang terbaik di kelasnya sih.